Karibu. Nataka kuongelea kidogo kuhusu habari ya moyo. Unaona vibaya kwa sababu unafikiria vibaya. Na unafikiria vibaya kwa sababu una moyo mbaya. Kwa hiyo ili uweze kuona vizuri, unahitaji kufikiria vizuri. Na ili uweze kufikiria vizuri, unahitaji kuwa na moyo mzuri. Huyo mtu unayemuona mbaya ni kwa sababu unamfikiria vibaya. Na hiyo inatokana na moyo wako mwenyewe. Kama unamfikiria mtu vibaya, hakuna siku moja utakuja kuona uzuri wake. Mwanamke unayemfikiria vibaya mume wako, hutakaa uone uzuri wa huyo mwanaume. Mwanamume unayemfikiria vibaya mkeo, hutakaa uone uzuri wa huyo mwanamke kwa sababu unamfikiria vibaya. Namna unavyofikiria ndivyo utakavyoona. Kwa hiyo, kama unataka kubadili namna unavyoona, basi badili namna unavyofikiria. Na kama unataka kubadili namna unavyofikiria, basi badili moyo wako. Na namna ya kubadili moyo ni kuliweka neno la Mungu ndani. Jumla ya mambo yote tunayoyaona kwenye maisha yetu yanaendelea na kudhani kama watu ndio wahusika wa hayo mambo, na kuhakikishia mhusika wa hayo mambo ni moyo wako, wala sio mtu mwingine. Haulali, unaweweseka, unajisikia vibaya, hayo yote ni matokeo ya moyo wako kuwa vibaya. Kwa hiyo ingiza neno la Mungu ndani ya moyo wako ili liusaidie moyo wako kuwa vizuri. Hakuna kisaidizi cha moyo. Kisaidizi cha moyo ni neno la Mungu. Likikaa ndani ya moyo wako, basi moyo wako utakuwa vizuri. Asante.